Ebyamagara mbikchibo kazire health products. musibire kurungi nubanyita Sis Charity kandi mbakira mu program ya Ebyamagara. Amagara gitu nagakira amagana waborire ruyari ibindi nyencha kare norabya yangwa. Umwabazi yogu twine Dr. Jamil Luyimbazi aje kwa natuganirira ahandwara umurushinge yibarkweta Pelvic Inflammatory Disease. Ninjira ngo ninko kuzimba kwa nyinenda. Konkana aje kwa nakushoborera ikirupogaho abo kuba niyeshonga abonye tumwinaha nko mukugu omunshongeji kandi aje kwa natushoborera byona kurungi. Nicereza tumwakire nabonye batandikireho wa program eji. Dr. twakwakira. Nanyi nashemeje kubandia. Amazina ni Luyimbazi Jamil kuruga Ahasta Medical Center mutawune yambaja muri Nyamitiyobora ninga abakukira bakumanya ngo mu kijungu. Nabakira program y'Ebyamagara kandi rizoba tuzaganira akitweta Pelvic Inflammatory Disease. Ningo urwire obukukira kwata nyinenda eyabacyara. Okay. Abashija twine nyinenda abashija twine nyinenda so tuza kureba ari nyinenda y'abacyari rizoba. Okay, ko kugamba kuzimba kwa nyinenda hataho binshobera. Kugamba kuzimba kwa nyinenda ubano manyisachi. So murujungu tuchimanyisa tucheta inflammation. Inflammation no kuja kushanga umuntu azimbire cyaritwa ebintu bitari bimwe na bimwe cyonka specific ari mu kuzimba kwa nyinenda nikikira kuretwa ubukoko ninga infection eyo muri nyinenda. Bishi nyinende be ha doctor. Abo kuba omuntu naja tanyo naba ni Teresa tanakwatari nyinenda. Akatorize nga atuma confused. Ko gamba nyinenda neberya. Kungamba nyinenda neberya. Buri mucyara wena kiri approximate ninga ntumanyise bwangu nyinenda yo mucyara neba nenda kwingana n'entomiyeye. Kanimbango. Neba nebasa kukiraho kake. Entomeye. Na najangwe yawe. Okay. Neba nebasa kukiraho kake. Ninga. Tachikomeza yanje neyingane. Nebasa kukiraho kake ninge benshi ho kake cyonka size neberiye. Okay. So nyinenda buri mucyaro mu kureba nazo mu micwe nyinenda netankira kuri hakuruga mahuri. Amahoro go mucyara gakuruga paka ahita kushohorera ahita kurebeshaga amayo mu micwe eri kushohorera. Okay. So nyinenda eriyo mundaho centimeters nka 8 kuruga ahita kwegitira nyinenda nkwere kutandikira. Okay. So omugambo kwanguhi omwe nabasa yibuze ngo nyinenda neshaki. Ko kureba kishane iki niyo structure ya nyinenda yo mucyara. So yawone ingana nke chikonde utakarebe chichono kateka ngo chichona shinchino munda. Onga chino mugishago kuba cyango munonga abo kubo umuntu abasa kuza mu mwana. Abe muhanga sina kirisha tuningina. Onka wamara kumushohoza nyinenda yawe egarukeyo ebenche. So erizoba so akakanya akahwaita akakariya hano yo nyinenda. Ataka ejiyona ni nyinenda. Okay. Abawanchenga chonge yine bicweka byayo. Yes. So kurugaha aho kureba hake kwija kwashika oguno munwa gwa nyinenda. Okay. Yes. Wachengana. Hateji new space eri ahagati omuri nyinenda. Nyinenda yine bindi bicweka ko kureba akakantwaka akaka kanutukita endometrium. Akakakara yakako. Akakakara yakako mu nyankore nanta kujimana yegezo. Tuinaho akagataka igini bageta myometrium. Ebizimba byo muri nyinenda nibikira kwata aho bwiro bukukira. Then akakutukureba ebizimba byo mu nyinenda. Obwiro bukukira nibikira kwata. Okay. Then akakashimba yakutukureba kari kushanka kineke. Akako nibaketa perimetrium. Okay. So twija tushangangu twine ovaries ninga hamuhoro gakora gata gakuruga ngakwate bwa ligament kugira ngo gagume gari hina nyinenda hari hetse kikakwa sire. So twine orusheke
abamukurana bagira ngo bino rusheke orundu rusheke ninga ngwenda yakorora mu rusheke ngwenda yakorora mu rusheke na ninda tukirebera ahirizo batukimanye orundu ruki urusheke urukureta ihuri rikarwoku rikija rikaza ahantu homwana rukurra ejeje nitugeta fandas ahantu h'icyanyuma kikuba cyekwasire omukazi ko kumara kuzara umwana ashohora icyanyuma kikora kita cyekwata mwendo mushikire ntuza kureba indwara ninga infections ezikukira kwata ahaha omuri nyinenda. Yes, turya kuzimba kuzimba infections ezikuretera omuntu yazimba nyinendeji ninga kitweta pelvic inflammatory disease. Hatirinda ho doctor okuzimba kwa nyinenda hate kichona ni kizimba cyangu hakitandika ku expanding omunda, or there is a way how you can describe it. Ataho no tukuza kutandikira nco cyandetera kwijana n'ikishani cyitwe iki. Yes. Pelvic inflammatory disease obwiro obuembera yona obukoko n'ubutandikiro ko hansa hitwegita ninga kitweta STDs. So mukwegita nituba ntukoma. Yes. Yes. Sonka ko mukurengaha wabuyinemwo bukoko bwija bukwata umunwa gwaki gwanyinenda gubanza buri umunwa gwanyinenda wotagira mubashaho mbwire obukoko bweyongerayo bwija bukwata ahagati umuriki umuri nyinenda abatwacengana bugumana butemba hati yeji bwabukiriyaha ntujeta cervicitis abo kuba nuburya cervix ngo umunwa gwanyinenda tubukatembere so hato bwahendware yaho nujeta cervicitis. Yes. So kukumara kwambuka bwahikaha bwija bukwata endometrium yo munda niyo bukubanza kora ki akabubi kari akanyinenda tujya tucyeta endometritis. Yes, njano huraho na cervicitis endometritis nkimanyisa ngo no kuzimba. Oija ushangangu twazimba naki na nensheke oija ushangangu twazimba n'amahuri ninge kitweta ophlitis. So burira no butandikiro kubija no bwambuka burabu mu nsheke bwija paka bukirengahi amahuru gawe barabura bwize bwagumana buzo mu secondary stage n'endijo. So nibwo obubire obutukumanya nko burukwata nenda yabacyara. So tutakagira buriro obu nainda tubanze tugaruke tureba hibukora buta hibukuruga. So oburiro bukukira ngurete bwo bukoko bubiri. Akakoko kakubanza ntuketa Neisseria gonorrhea. Ninga ko kuranka ko kabakweta kakurwaza enzuku nahura mu gonorrhea. Neisseria gonorrhea. Akakoko ka kabiri ntuketa chlamydia. Kanizira twaganira twashangangu abacyara hino bakureta mizi ga green. Akakoko ka kabiri nibaketa chlamydia. Akakoko ka kashatu cyonka kataru common munonga ntuketa E. coli. Yakakuntukira kiho mu GIT ninga hitukushohoreze mere omukwekiri ningite twenyine tuketwa right twegitira. Ncho kurebera obutwabire turi aha burya tukagamba munonga angeri yo mucyara ine kweyonjamu okuba nayihaka koko kuriya akareta aketeroko. Ataka koka kano hari kuba yakanturra katwire nanye ngahikaka kora kamere byoya obwo bukoko bibiri ubona buri sexually transmitted obwabanza no baramu kuterana chlamydia na Neisseria gonorrhea. Umushija niwe yabundetera umushija niwe yabukuretera we nabwihirehi nawe nabwihira ndijo muntu owaterine nawe agabura rwirendwarejo tureme kukirebero mbashija bonka na nabakazi hino mukugenda mukawihandijo muntu mukaburetera umushija. Yes. Ubwo kukigambo lya kwa kurwara atabukira umushija muka. So nubwo buriro we jiranyo n'abantashwire. So nubwo buriro we ahibukuruga. Ko kumara kufuna buriro bu hino bubonero bwo kutandaka kureba oburi primary kubandizaho obwiro bukukira tutandaka tukureba abnormal vaginal discharge ninga mizima biga kurugife
tukatwagarebireho enyuma aho kyonka tukatagarebire gahikira oruguru oku. So amaizi ago nigashira kuba gari aga yellow ninga ki green. So wareba amaizi gaba ga green ninga ga yellow nkinkyenda orahuke discharge ya green ninga ya yellow nkinkyenda orahuke oije mu irwariro ofuna omubazi obwire bukire kare. Sayine y'okubanza yakabire rukurataho itunishi tukweta cervical motion tenderness. Ninga ngu hagire kyatambuza nyinenda yawe noza kushasha munonga. Cervical motion tenderness ntukira kugira ebitwe nkabashaho kukwata nyinenda ukagitambuza ukari omuntu yatere enduru. Kyonka bakukiro bwiro bwingi naija akugira ngu nani nyegita n'omwami wanje ninshasha. Ekyo nkyo tukweta cervical motion tenderness. Aho ko mwami wawe kwakegwitira aha yakwatare nyinenda yatambura tushasha. Mwami kwakuba nayegita nyinenda niyeji kwari kukwata aha nyinenda yatambura. Otandika kurro buki obusasi. Ekyo tukweta cervical motion tenderness. Bwinzi bunonga ninga kacheka ko kugumira. Abakushira enkora yita ha Uganda yabugumira nabanza hunama. Tukira kufuna abafuniro bwingi. Abandi n'obutamanyangu tikibi. So kyonko ijo shangangu kandi yarekyaye yongera ayijo mwirara ari kugira ati mazuro kwezi kona nashasha. So ngo tukureba nyine Ebyamagara mbikicibo kazire health products. Abo kugira ngo bukoko nubwija bukurya ahatandika kucweka ninga habaho discontinuation ninga skin yerekura abamo kuba kumara kwegita kuko kutoneka ekironda watoneka ekironda nikiruga mu shagama. So mundijo muntu akugira ati nyoko kumara kwegita n'umushija wanje ntandika kureba shagama. Kandi ntari mu micwe ntakuteka teka ninza kufuna emicwe. Ako nuko kamwaka abubonero oburukoreka ngo basa kuba orwire endware ejo inende zimbe. Hato buriro bubwana bwambuka nubwija bukwata endometrium ninga kitweta endometritis. Hazabura omukazi kuzo mu micwe endometrium eji ino kwekwije kachendere kashedinge shagama niyo shagama itukureba eyemicwe otherwise ihurindiriche munonga tokareba. Wayitegereza munonga no baza cyonka ishagama eji niyo tukukira kureba. Iyo ndo bari yashara nka tokureba urebe shagama kukira. So washanga hazimbire ninga hantu hari ekironda process y'emicwe omuntu abira takushasho micwe noreba obusasi bwakora buta watandika kwisha waye yongero yebuza shi niyo kambire narugiro muri ejembera na muno n'abacyara bazireho kiresero ki hariho ebindi bintu nk'ebizimba byo muri nyinenda cyonko mu bacyara bakukira tushangire ngo babine muki endometritis niyo kuba nebateganisa. So ojo shangangu wakwakozo micwe ashasha okufa kubura. Nikigenda nikyeyongera aho burire bukoma kuzankaye ahiguru. Hato burire bukukwija bwayambuka bwatandikana bushiko mu nsheke. Hati nsheke eji no kanko ise yokwe hurireje. Orusheke oruno rureba ruhurire turine nshonga. Konka kwakumara kurukumara kuzimba hahazimba na hahazimba rufundana. Abacyara bamwe naija ntuje kukireba mu complications nga twafuna ndugundu mugisha akugira ngo binshobire mazuro bwiro mu maka tinda afamire onga nindeba ntakufunanda. Chita na ruzaro ntuje kukireba uko misho omukituru kweta complications. Abo kugira ngo noreba ko kwegita ihurinira rugaha aha ovulation day ndija rizaho mu tube. Omushako wo gwita nawe spam zirugo kwifezi jazirabaha zishangihuri. Spam zine speed yizine kutamburiraho. Hati ko kuzikwija zaremerero kubana zirabo mu speed koreta echendera abo kubahazimbire akanda kafunziri kahanda kafunzire. Hati zaza kushika hihuri ziba zahwire mwamani fire no kufodire.
ati zirimwa kutaho muri ki amwihuri okutwara kwa yanga mani okutwara kwa yanga. Oh god. So abakyara bamwe nibija bashyira mu stage ejo turi ahabonero yes oba twakengana. So obwe nibwo ureba utakuzara uti nishasho mu ndanto cyonka tinkuzara abakyara bakukira atakarebire kizibu cyango takwija mu irwara kandi ngo wakwe uri mu gasho gwa program ezi ngo wayireba ho kizibu kitakagire hare ijo mu irwaro bukerekare obase kureba bashaho. Okay, konka shato doctor waje tukankoresa aha hahuriri aha hafa hafa hitwa ki aha ntija kwareba twakikomisho. Okay, hatumwe n'ubutwarwa aha bubonero kozi twareba ngo no guterana uriya inaka kokako akakakuturra tereza amatsiko ndware netambwa kwere netambwa no mugitamba muta endwareji ko kwijo mu irwarro emigisha ni 98 arigana munoza kuterera. Omuriyo ntubanza twakora test sezumwe ezo tukuba ntwetaga kutamba obwiro ninda tugezeho kurana so bwire turebe na complications zabo tubase kurafuka. So ko kwijo mu irwarro no kira kureba ba kwa kantu akuturu kweta high vaginal swab nakati kariya karinka kakoro mu matu ngo bwiro kukira ko kwijendo aregere serious umushaho wenyine no wari kwihiraho sample aya sampaha munwa gwanyinenda ngo agende akebero bwinji bwo bukoko na nekikacho bukoko bwo kuzirota oboyine abase ko mbazo gurakore guta gura kuyambe. Test ya kabiri yitukira kora obwiro bukukira abakazi kuba kufuna oburwiro bwazimba munonga ahagumana hazimba tujja tufune ekituru kweta amizi ninga fluid correction omuri mishekeze gazomwe gaterama tujja kukireba muri complication zo misho gwe. Yes. So ekiturije kora ntubanza tukora scan scan je yite ya butoshi so wakora scan yite ya burijo no ijo shangangu nonda kureba yabo muharimwa mizi mingi. Yes. So washanga omuntu ainemwa mizi mingi omanyangu akona kabonera kakoreka ngo burire bukozire buta bukuzire. So nizezo zimwa artists tukora wijo mu irwara. Yes. Amabazi giruho kandi ntubahe mbaza bakukira ntubaho mbazi kushika 214 214 ko bikushika ombazi ngubasa kuyamba noterera. Yes. Tubara ebiro 12. Those are 2 weeks. Those are 2 weeks. Abamwe ntubahugura strong munonga gumare ebiro 10. Okay. Chonga hino butukushanga rukubi munonga hine nabakushika 21 na no kweyongera yo. Kakoko karyomwe kakibyame katakwenda kucira. Wachimanya kurugera hako muntu arukubari. Okay. Nahaba hoki antaragwize wotaragwize complications of pelvic inflammatory disease. Twareba ngo burwire nuburwo kwa hansi omumbere nche munonga ino bukurugwa omu UTI noreba nyinenda erline nakahago. Yes. Akahago hino bukakurwara kakarenga obukoko bukarugo mukahago bukashara bukizanka akahago no manyisa hari yenkara hekwe kunyaganyira takachesere. Yes. Cyo kicho kirure ya munonga tikikukira kubaho. So oburire bukira kurugo kwife bwambuka bwija bushiko kunkahi omunsheki. Yes. So complication yo kubanza twagirebire ngo nubukira kukendezo rushechoru kirete kitweta ki infertility. Ejo niyo complication obengumba kandi mazaba watagira. Ejo niyo complication eyabanza. Yes. Complication ya kabiri ntubasa kufuna infection ya mahuru gumucyara kiturukweta arthritis nago gakwatwa manyi complication eri kukira kuba ko umuntu munonga n'obusaso bwingi abacyara naija atakibasa kwehindura kugira ati doctor ni impurira ni nshasha
yes niyo complication eri kurata complication endijo ninga kimwe kukira kureta abantu batazara inobutu kufuna abscess tubal abscess kushangangu oyine cyasa kakijwire amahira omuri nyinenda umusheke hari haze icyo ntukira kukishemeza niki kiriye cyo kushemeza yego abo kuba abscess eje tokagihambaze kayo obukoko nubuza kufa cyonka amahira gasigaremo so ntutwine ku openinga tukadraininga amahira ago gakora gata gakaruga obwiro bwo kumaro ina amahira ago tukubasa kufunanda so ntufune kitweta tubal abscess ninga kufuna amahira omutube zeze kugira ngo omutube zeze tugakubasa kwihayo gakije gakora gata gakashohora so nzo zumwe aha complications zo kukiro bwingi aha bantu eziba kureba bababwine oburwire obwa PID nibeshango obusasi buri unbearable utakubasa kubwemera ikifuna nka complications konka shikumanyisanga no kuzoma mitwe kwaza kurugaho kandi ihuru kurye ritabona aho kora bari yakinjirurwaha neryakinjirurwaha menstruation period nimba nince zireba ate cyo intense kiriya menses ihurana babasa kuri obstructinga chonka endometrium ibono kurebeshaga mayija aho kugira ngo kirukwija ni shading off ya endometrium okay yes endwara yagishi doctor ne basa kunyita ninga mu muryorwe nimpuhiriza then yes ngumo umwe so umwe aha buriro buri very dangerous omagara gomuntu no buriro butweta peritonitis no kushanga omuntu oburwire bwaragara bwaruga hibine kuba buri no rebe enda yone ryo mu peritoneum ninga niye kwasire kugira ntukokwe kwataho to kurangwe kinekenda igini nyinenda ikinekine yes azaza mwa complications nangu yitwa tutarebire oburwire bwahikaha bukarengaho nubuza kugenda butandike kwataka hago butandike kwate cyenda umuntu nangwa bamwe natandika kufuna urushija ninga fevers hataruga kandi hakushangangu confined ahari nyinenda oburwire bushohora buzari nyinenda ahiru ya nyinenda atecho kirafato nikita nikirakusya umuntu kura kukakora ki kufa so naninda turakusye turebe mbwangungu abantu abari ya risk yo kufuna oburwire obu nanengereye bakubasa kubwekingiramu tubase ku kwendera program ndashanga ndiyo mwahari yaba bari ya risk iroko turebe so abakukiro bwingi abantu emyaka ku rugari ya 25 kushikari ya 35 uko narugire doctor so those are sexually active people okay abantu bari sexually active namuno mbamba cyabuzanda mu byo gutera nabwo amanago ecya kabiri umuntu wena ari aine abaserekare bari hansi abakurinda mbere umuntu ayine akakoko kakureta sirimu umuntu ayine cancer umuntu ayine malnutrition ninga takuryaje abaserekare beye nabaza hansi kandi kibasa kumuretera kurahuka kufuna oburwiro ecya kashatu abatambuze nagamba abatambuze tinkuma abakutemba motoka cyonka nimanyisa abantu abina bakundwa bingi abukujya ntaka kokwa kan karugo mu kuterana umuntu we naru kuterana munonga na nabantu bingi ayine chances mpango munonga zo kashakayo akakefunera yego hotyo wakora je iwe munywani wanje kubasa kuguma aha program eji ezinendware ziri kutushasha ukashanga umuntu yatungire complications nango bundi no mushisha kufuruka ari kuteka ngo bundi wabinshamba ni manya wabachi konkanye n'amatsiko minji ngo buriyo yamanya heri kutsebuka kandi nanako kubasa kujijanja babucerkare kandi wamanya ngo yarengaho ebiru kushasha na babyinji kandi oshanga amagara gataba marunji mbwenu yegeraho utandikiraho umanyaho gukora funo mushaho munywani wawe waguma no buzakana na katano buntu buciye nko wareba hagire cyakwindwa nko mu cyaro je twonkashe doctor tukatukana yegura kandi byagenda bita then obone hi watandikira obari munywani wanje bakugumaho twahendera tutyo program eji nabandi cyo butungi charity nko muhereza
kandi twatwine Dr. Jamil Luyimbazi nko mu kugumu nshongeji okurga ha Star Medical Center aho mu kijungo mu Rurembo rwa Mbarara. Turebane umurundo gurukurataho mukama abarinde. Ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.